Dobrodošli u novi tutorial. U ovom tutorialu pokazat ću vam dva najbolja web sajta za preuzimanje programa. To su definitivno CNET i FileHippo. A zbog čega su ta dva sajta najbolja? Pa zbog toga što su testirani i gotovo 100% sigurni od virusa. Tako da ako preuzimate s ovih sajtova, skoro nemoguće da se zarazite virusom. Jednostavno, na ovim web sajtovima će vam biti svi mogući programi, mada da vam odmah kažem, na CNET-u ima više programa nego na FileHippu, ali kod CNET-a dosta puta se pojavi CNET installer, tako da će vam on u instalaciji ponuditi da instalirate CNET toolbar, što ja ne volim, pa zato više preferiram FileHippo. Definitivno posjećujte ova dva sajta i preuzimajte programe i to bi bilo to za ovaj tutorial. Vidimo se sljedeći put. Za to vam je potrebna jedna mala besplatna ekstenzija koja se zove Adblock. Jednostavno to upišite i kućujte try it out i opet kućujte try it out.